Požega je domaćin 34. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova na koji je stiglo čak 1845 ostvarenja sa svih kontinenata. Odlukom žirija, na čijem je čelu proslavljeni Oskarovac Alan Starski, Grand Prix dobila je poljska autorica Marija Gisler za svoju igranu minijaturu The Best Mom Ever, a ostale su nagrade otišle u Belgiju, Francusku i Meksiko. Uz filmove u konkurenciji posebna projekcija posvećena jednominutnim filmovima realiziranim s pomoću umjetne inteligencije. Žanrovski su šaroliki, znači imamo od animacija, igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih, bilo je stvarno svega. I što je najbolje je da u tih 60 koliko je izabrano za službeni program su stvarno svi žanrovi zastupljeni. Mnogo različitih tehnika, neki su snimljeni kao klasičan film, neki su uobičajena filmska priča, a dio je sveden na vrlo kratku anegdotu, što je uistinu sjajno.